Достар, нам екі работниктар жұмыс істейді осылай. Айфон жасап. Сосын мен осы жасаймын. Упаковка. И сосын телефонды сатамын, достар. Осылай жинап, телефон сатып, көп ақшаман келеді, достар. Енді маған жасап береді. Вот, 5 айфон. Бірден аламыз айфон. На, братан, на. Вот. Сосын аламыз. Осылай да болады ма? $13 алып кетеміз, достар. Қазір менеджер жасаймыз. Қоямын. Все. Сосын опять барамын, нан сатамын айфон. На. Айфон 17. $9 маған берді, достар. Енді мен осы сатып сатарым. Мұнда бар менде еще қайда. Айфон. Бір айфон 17, екі, 3 айфон 17 бар, достар. Ема келе жатыр VIP клиент. Саламатсыздар ма? Не керек, ағай? Не аласыңдар? Айфон 17. Сендерде $100,000. $100,000, давайте гоните. Вот. Ура, $100,000 бар. О, тут жару. Мен кеттім. Достар, мен кеттім, онда нан жазу. Или нанет пополнитель. Вот. Он уже келді опять на адам. Айфон 17. На. Жатан, сен сатшы айфон 17. Неге сен алдым жұмысқа? Сатпайсың еще айфонды. Басын семейді еще. Науда. Не жүрсің? Қарап жүрсе сатып. Айфонды сен. Если VIP клиент келсе, не істейсің? Өтіне сөйесің ба? Енді кеттім сатып. Купись болды. Керек. Қазір мені осы жасайым. Ана еще новый бар. Бар. Жаңа маған келді ғой айфон алуға. Енді жұмыс істейді. Аламыз айфонды 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10 штук алдым, достар. Братан, тоқта. Телефон не? С камерой? Менде жоқ с камерой телефон, братан. Менде только айфон 17. О, что ты телефон? Сиди айфон. Сиди. iPhone 17 bitti. Sen geç iPhone. Telefon süperleri çiziyorsun. Açamam da nasıl oluyor? Süperlerim. Telefon. Niye надо клеем камеру? No. Китайша дейтін қарайсың ғой. Телефон. Пара. Бұлан самайымыз қаңсыз. Давай. Упаковка. Конечно, кетчуп будет. Анда, красный. Ема $40 берді. Келді, айфон берем тебе. Конечно, берем.
Знаете, Келин, на саған iPhone с камерой керек па досым? На. Это на. Ой, на. Ақша жоқ. Енді ақша жинап мұнда. Ой, ема $40 бердім. Вот мен кеттім. Алам работник. Или достар, енді мен не iPhone алсам? На $40 беш, пожалуйста. Нет, $40 бересің бе? Если iPhone уже тұрады көп ақша. 2,5 миллион теңге тұрады қой iPhone. Аналар $40 береді. Доказать, что мама ошиблась. Такси мені алып кетші, Дубайға. Екінші такси мені алып кетші. Полиция! Автобус мені алып кетші. Автобус, кетіп қалды автобус. Братан, саған айфондар садынан түсімді. Айфон с камерой еще здесь. Купить окна, купить стену. Зачем керек мне алуға, достар? Сен оқтамашей. Мен қалай сатам? О. Менде $200 бар ғой. Вот, наконец-то. Менде ешкім оқтамайды қасымда. Достар, енді осы сатамын iPhone с камерой еще. Оп. Сатам, достар. Оп. Осы қоямыз, осы камераны қоямыз, өрген нетәші дейін қарауға. Енді осы жасаймыз, упаковка қайдағыз. Мен упаковка. Енді осы айнаны это надо коям. Это же iPhone пупу. Хотя kitchen не тоже лучше. Еще просто бежит. Это шажок. Не слышно он телефон. Не телефон дал, а? Совет нет. Кому это персонаж? Да. Это мой акша керек только. Мани.
Mana iPhone камера. Да. Внимание, внимание. Алпыс доллар внимание, достар. Men qo'y do'stlar. Manda yurgan. Ana yekiyman. O'zi satan, besplatно satan o'zini. Alpыс dollar. Hozir taklash. Düşürücü. Ben aşağı ettim abi. Atamdır. Nasıl? Ben yakışı taş açtım. Но не пупсиктор. Нанять охранника. Вахта барышинанса окурешь. Оно не. Дип. Микросхем. Установка укроп пассажира. Установка экрана доступна. Ko'rik nishimani yaxshi beradi. Gaz ko'ramiz do'stlar. Nish yaxshi beradi. Mio telefon oldi. Ужас. Вот men bogat bo'ldim do'stlar. Не буду. Вывеши телефон. Кайда телефон? Вamos telefon с камерой. На 3 şapaq. $30, travel, $40. Жилье опять не было того. Мне так не казалось. Bana gerek olsa o'zi adam avatdim, akeletdim do'stlar. iPhone olsam bir iPhone. Sen yeday. iPhone çok bot kaldı. Kayda menki iPhone. Bitmiyor şu display. Zaten bugün aksiya bo'ldi. Точно çizgidim. Zaten bugün aksiya iPhone'ga $1 verir. 5 iPhone çok zaten. Bu telefon kaldı mı? Kamera. Ben iPhone. Ne diyeceğim? Kalap gideceğim. Ne oldu? Завершить магазин. Где магазин?
Нет, не глотал, что это. Иногда славян, не телефон касать. Ну, пупсик телефон. Делись. Он каждый год может серьезно. Не нормально, просто чекусь. Просто там что-то старенький. Да. Телефон проверим. Мало телефон. Ну, там блок. И кипнули. Даже суп надо. Больше Ақша жоқ менде достар. Қазір. Тоқта мен мейлі телефон сатпадым ғой точно. Мейлі телефон сатпадым. Мяу-мяу. Енді осы жасайық. Но не достар. Но адам, но не адам. Она не совет. Милый телефон. 150 достар мобильді. 150 доллар. Давайте телефон берем, что телефон. Мен баскеттің бойы мусорын бақ. Ой, бой, енді опять жасық он. Мынаны үзілет. Осы жасаймыз. Микроскоп. Енді осы жасаймыз. Уже 4 iPhone mini жасаптады. Все. Saymış. Neymiş? Yeniden mini telefon satamıyor. Dostlar. Kembar. Avattın mini telefon. Милый телефон сатам, достар. На. Енді сатамыз iPhone 17 мини телефон. Неге қазір надо мини телефон сатам? Ешкім алмақ андай iPhone. Если анда у... Пожалуйста.
Стоимость телефона 10, гостиница работа 10. Давай, что там? Вот, вот. Dostlar.